visokoprečasni i časni oci, uvaženi predsjedniče opštine Strugova, gospodine Radivoje, direktore kulture, Doma kulture, gospodine Dejane, draga braćo i sestre, gospodo hrišćanska, velika je radost, iskrena, izuzetna čast da u ime svoje, mog sabrata oca Gorana, časnika crkvenog odbora i svih parokijana našega hrama i našega grada, vas pozdravim i poželim dobrodošli što ste večeras ovde sa nama na trećem predavanju u ciklusu naših svečanosti koje su blagoslovene našim episkopom, ocem i arhipastirem, doktorom Irinejem. Večeras je izuzetna čast, kao što rekoh, jer imamo gosta visokoprečasnog oca Vladana Simića, sekretara eparhije Bačke, sveštenike, čoveka koji je svakako dao veliku snagu i vreme svoga života da istraži upravo ovu bolnu temu našeg naroda, koja je, reklo bi se, možda i zapala u neki zapečak i ćorsokak vremena i pozorišta naših života, ali da će Bog, da će se ta istina o stradanju našeg naroda ne samo u Potisju, nego i šire vratiti na mesto koje pripada, ne bi li odali tako čast našim velikim slavnim precima, pre svega sveštenom mučenicima i mučenicima bačkim, koji su, hvala Bogu, blagoslov naše svete crkve i prošle godine ušli u kanon naše svete crkve. Hvala vam, oče Vladane, što ste večeras s nama, lepo se osjećate u Srboranu i uživajte. Pre nego što poče samo predavanje, imam čast da pozovem i dečiji crkveni hor iz Siriga, koji nosi ime našeg velikog svetelja Svetog Vasilija Ostroškog, da otvori ovo predavanje i svečanost sa troparom mučenika Bačkih. Izvolite i dobrodošli. Ne ostaviste, niti blagočesti biro crkvski, nego pred krvnicima i mučiteljima, kao jagnja žrtvu položiste, u temelj večne istine i pravde, pretrpevši poniženja, mučenja i mnoga stradanja, končinu nađoste u strujama pod ledom Tise i Dunava, o Bački svešteno mučenici i mučenici, molite se za nas koji slavimo pred slavom.